Whatahai pe katape I e tau retio. Tau tau to e kau whatahai. I he tau pēsiko I he Facebook, Broadcom FM Broadcasting. I e pe ai whatau wangi. O kua take rea tu e pokalama ki he tonga toa. O tau whalongangi ki he ngarukia. Esta wea ki he leipa pe buena plataforma económica cuando tu tatafu muy aquí. Whahoko mai toko ni ki he tunga wiai ai ngā ko ia maiola e o ko e papawha na hina o whakare maha ki o I he umai a e kau tokata ka koe kau ne si e toko ni hoko ki he kau tokata o tau whiwhia e a koe ngā o koe ni whako pehe tau pia whaka ne si e koe au mō mea e Rahi tau mahi kua bari watu Ma tau waka maheni pe koe tau kau whiwhine pe I he ngāo e whanesi A koe ni e ngai tau ki muni mai ko toi whānta E kau mo e tau whānau takata I he ngāo e whanesi I he ni he moama a e whānau wako lolo tonga O kei lama po whai a e ngāo e Kai koe iau mō mea e koe te wā lango puru koe hine hina. Pea mei hai rewa ki he te wā lantingi. Wai rewa moe ni ihi. Nau oka ata ki hana hei tōnga tai maarunga ni he tōnga. Ono tui koe ia te wā lantingi. Toanga I koe ia e kahi tapake ke heo mo ui ka koe tūnga maunga taha koe ia he ngātua ne si o tēnau hoko e kau sista mai rupe poke tau whānau tangata so te hina whataha pia mo honau tupenu lan puru pe koe te ua hina tupenu hina so te hina a koe ngahi te ua kou tau wilo I aki e tau kau ne si e fua whatongi a O wakaya to ki he parahodofo ko ia o e sea kau whaafe. Tōlahi e kau whine e ki ko si ngai whae. Kau loi whopa pāo pe koe ni koe ni kau tōre ke reka. Kau nes tutuku e ni. Koe ni ihi ai. Koe nau puaki mānono ki he ngā we. Koe taimi peo whaha mai programa mau inga peheni I atu ko mai o lau. O lau kau mai ki ai. Tamaya e lava o totongi kakato, mo whetongi e taimi lahi me ngau e toko mo ui. E nau si whahoko e taimi nau fua whetongi ai he ngau e whane e si. He api ko mai o lau. Ke ngata pe vai o lau, ka pe hoke lahi. Whare mahaki, toi ngahi kiriniki, wahe ai mau ne si ki ai. Tau pehepe koe, kake pera ngahi ngau e kehe koe I he kua whatongi ha pera ngā. Ko vaiola, koe lele I taha ia ke whai e kua whatongi ha. Kua kapau, e whai a ke kua ui koe ki he otu motu. Koe ne toki tari mo ni a holotu. Koe
ngahi pore ia e pau ke whai e whetau raki mo ia i he ngā ue ko ia. Heke hui a tau lawe lawe ki ai. Koe konga ia ngahi ngā ue ko ni whi ao pia mo e kau nesi. Mei he ngahi whatu tāmaki whanga tonu ke mo ui au ke ngahi mahaki ke ngahi whautua i kai ke pipihi o tau lau ilo foki e whautua whamamalahi koe ni uhoko i he taimini e COVID i taha hi wā koe mi he ni whepaki tonu wai whainga taha ai tau kau toka tā ke pē foki lahi taha ki he tau kau nesi koe pure nesi a ke sawiri halatanu i he programa o foto ko ia e whanawhanofo i he tawhaki ko ia ke tawanga me alere e tupe koni ne i ai api ako anga nesi motua e tawhaki ko le tawanga me alere pa nga ui ko e niu kia e tēni ti ko ia whai me whauha a pe mwengai mi tia ke he i loto maari e ko ia o e loto ataatani uia i e tēni ti ko ia e mai tau whānau ako nesi lono tonga ko e whahai ko ia ki he whakahihi fo isa ki he whakahaha ke aia ko e tēniti ko ia o ku amanaki ke mea i e whawhalanglangi e toi ngā Hawaii Minista wale wabe mo e tēniti e taha o ku taupoto atu ia ki nuku alofa ai ki hala koe ni Niu Mei Tolu ai ko e tēniti ko ia o ku ia e kau pure ngawe kau CEO whadaha pia mo e kau nesi tutuku ko e pure nesi te mo e toi ngā o e kau fua whetongia i he poto ngawe ke hake ko ia ne whaango atu ko e whaafalanglangi eni ko ne mea mai ka ko e ki Premier Tonga Honorable Pohiwa Tione Toa konga ko ni o e tanu pau i mua pe i he tēniti e whawhananglangi o kai konga i whakawa pe i kere kere pe mono ngā hiu ka mea whakaasiki o lunga ko ia ia e lingi ai ai sima ke whai ko ia o e o wau tanu pau MC o e aho ana akau ona Tapu mo e awhio ai tai hā mai ho tau lotolotonga. Tapu mo e hau o tonga, tama ko tupo wono. Kuini na naspau utuku aho, mo e whale o haa mohe ofo. Tapu mo e pirinisi tu pire hake, mo e hou eiki ho tau whonua. Tapu mo e eik paremia, whaiwhikau, toke tā, po hiwa tu ione toa, ko e whakaafe whakalangilangi, o e tau kātoanga o e ahoni. Tapu mo Lord Nuku, Honourable Samiu Waipulu, mo e kau minista o e kabineti a ene awhio. Whakatapu mawahe ki eik minista paanga, Honourable Te Vitalave Mau, o kune tari a ngahi kore lalahi ai potu ngā aue mo ui, o kawai mo e project koe ni. Tapu mo e sea e wharearea, Lord Whakawhanua. Tapu mo whaiwhikau visa tau fui, mo haa lotu.
tapu mo Paula Mau, Rosamond Ping, mo kau taki ngā ue kotoa peo ngahi pot ngā ue e pureanga, o tau kau whakatahe hoa tāni. Tapu mo lotangi o wau nuko nuka, Dr. George Aho, pa mo kau tok tā, ma tau tau, ai pot ngā ue mo ui. I acknowledge Dr. Utaro Setoya, although he's not here, but he's the WHO Country Liaison Officer to Tonga, who has been working tirelessly alongside the staff of Ministry of Health in this time of adversities to save Tonga. Whakatapuat ke kau taki, o ngā hiwa a kehekehe ai pot ngā ue mo ui, kau ngā ue lolo tonga, kau ngā ue ko nau mālolo me pot ngā ue, mo kau wako ngā ue. Pea ki hasola mo avulangi o kumea mai i ngalu ea pea mo e ope, o kou kore, ke tala mo ka apue e whakatapuni, kai ata mo ki whinmotu ani ke whakatau kei atu ai polkalama tanupou o huatani. O tau i he kerekere o e api ko vai o la, ke tanupou ai api ako ki he mo ui mo ngahi whakatotolo whakasai e nisi ko Queen Salo te, pea mo e nofuanga whakakolontini, ma ai kaulai ni mua ai pot ngai mo ui. We are here this afternoon for the groundbreaking ceremony of the Queen Salote School of Health Sciences Research and Quarantine Facility. O kua kole ke kamata e tau polkalama, a ki ahanu whakawhi mai e pure ako leo leo ai api ako anga nesi ko Queen Salote, Sister Apasia Katrina Waka, ke ne lau atu a himi kamata, pia lau atu ai wholofola he pule Nestle o leo, Sister Tile Madama, i he hili ai lau e wholofola kua kole, kia whaiwhekau visa tau fui, koe whaiwhekau ia ai ako anga nesi ko Queen Salote, ka koe tiutalahi o e ako anga whakatuhi tapu ko se atu utai, ke ne tataki aki ai kātoa ngani ai lotu. Malo. Koe wholofola himi ke kamata aki e tau polkalama tan poe hoa tāni. Ko hono nimange au whitngoful mā taha e himi. Nimange au whitngoful mā taha e himi. Te tau hiwa pe i hono raki, pe te uspela te pe ai raki, mo e tolu ai himi. Ke tau. O whaange ke lilingi ki he whakatahani, ai ke lesi ho tau eiki. Hono iwi ngā ue mai, ka tau hao me he kori, ka tau laka pe ki mua, o tau tupu ai ke ofi, ki he anga he otua. Ofa pē ke tau ngoi i he taimi fuli pē. Ai fu mana koe whiohi tupu me he lau mālie. Māta ia ai otua, ilo e ne lea mai, sino taha he uluna, whio ngoi molangi. Amen.
tu tohi o kuto o koe wholofola ke lau mai a kātoanga oi ahoni. Sā me tolu hiwa, te lau pe me hono whā ki hono fitu e konga. Ai au pehe a hono lau. Eiki, whaka ilo ki a te au hoku ngata anga. Moe fua hoku taimi pe koe hā. Keu ilo hono ikai koe aunga kita. Tā oku ke fua lau i nima pe hoku taimi. Pea ko eku mo ui kotoa koe fo inoa i ho wakai. Neongo koe tangata oku tuu maari e taha. Tā koe koto ahu pe ata. Oku alu holo ai tangata koe fu ata pe. Oku nau tae manofo ke mau hakohu pe. Whai ai pe ene whoko tuu. Kai i kai ilo peko hai tene whalunku. Pea koeni e ato nai ko eku toe tatari ki he ha. Ko eku tu a oku i he awhiona. Amen. Ke taurotu. E o toa mafi. Ko e o toa ko e o e kamata. Pe ko e o toa i be o e langa. Talanoa ke kamata anga o mamani. Nā ke langa me halata ki he iai. Pe me ikai ki he hoko mai. Langa he mea o e atana. Langa he whakateunga e whonua. Peke toki langa whakaosi ai tangata. Kene tauhi ai koloa. Kua ke langa maana. Nā e kakato pea hao. E nā ke langa tua. Pea ke langa moloto foki. Whawhetai e o tua. Langa kua ke whai e whanonga o taimi. Pe ke langa i be. Ke whanonga ki i tāni tina. Tānoa e le soni ko mau whanonga. Tuku atu ia e lau maari e o e whatsame. Ke uofa taha. Mō kakano taha. Pea mo e whinangalo o e otua. Ko e wholahi atu. Ai koloa aku ne puke. Ke au tatau. Mo e nau fungani o e otua. Io. E ki whakailo ki a te au hoku ngatanga. Mo e fua hoku taimi pe koe ha. Tau ke fua lau nima pe hoku taimi. Koe taimi oku fua lau inima pe. Kamataanga o e whatu e ngā ueni. Na e fua lau inima pe. Koe fua lau inima. Koe whakailonga hano fua o hakihi mea. E tala e fua hono taimi o e mo ui. O kui kai lava haufa. Pe kafa haufa. E fua lau inima pe. He koe hanga pe aho no loloa. E tala e fua aho no ngatanga. Tala he taha koe. Ko tau wā mamao mo mate. Koe hanga pe taha. Io. Ko tokai mānanga hamea. Oku ke fua aki ho tau kupu. Maulotu. Tāpo aki mai ai pare mia tonga. Ka koe whakalangi o ngā ue a honi. Lord nuku. Hoi ki minista i kabineti. Minista mo ui kau mai tare ki tā mo i potu ngā ue.
Tare kita oi moi kau mai kau tare kita moi kau tak ngau e. Si kau nes. Kau maa ki nau tolu ko nau malolo atu. Mehe ngau e. Kau nau heni he api. Moi kere kere nai hoko peko nau ofanga. Mau lotu ke tāpu aki mai. Ai ngau e o honi. O toang mau lotu atu mai ngau e ni. Kua tā palani aki ai lau inima pe. E fua hono ngai tawhaki mo no ngai ngata ngā e lau inima pe. E whai ai whakawae e lau inima pe. E whai hono langa aki ai lau inima pe. Koe mau lotu. Ma wha mai ho tau kupu mafi. O ala hono ngahi lau inima he whaifatongi ai whakahoko. He koho tau kupu be e hao mo ui ai si kau ngawe. He koho tau kupu be e lawa kakato ai ngawe ni. Tataki ai whatongi a mahu i ngawe honi. Aki be ai ma wha mai ho tau kupu mafi. Mōni be ai sāme. Ko e mautu a, o kui he awhiona be. Whai atu ai lotu, he wāwhaho alo ko sisu kraisi, ka ako mau whakamo ui. Amen. Whamalo ki tangata ik whai whikau, i lotu lelei ko tau kamata aki ai kātoangan. I whainga maria koe ni o ko kōle ke pule lahi a put ngau mo ui, Dr. Sialia Kau Ola, ki whai atu a lea talitali o e aho. Matap ki he o toa mawhi kune a whio he tau lotolotonga. Matap atu ki anuku moho eiki. Matap atu ki whakawhakalangilangi. Take tā whai whikau o hiwa tue ane toa
ko ik pare mia o tonga. Ka tapo at foki ho ik minister ka launi. Ka mai ka CEO, ngarai fai kau. Sekretari pule. Mai kau whaafi ko toa mo mea heni. Proklama whawhiawhia koe ne whatani. Ike nā tupau toa, api ko vaiola. Ko kore peke u hufanga atu he ngai whakatapu kakato ko osi hono talaki atu he pule o whalemahaki vaiola. Ka tāke motu ani ke whawhufungai atu e Eik Minister mo ui whaihaki i rea taritari. Tamapare mia, ka mai ho Eiki kabineti. Ia e koe ahoni, aho whakawhiawhia ni ke potungai mo ui. Wholoa ke mautaritari lelei peheni, ai hoi kabineti, i kere koe no vaiola. Laka hakeni he tau e taha. Tau whai whanonga mai, mai COVID tahiwa. Mai ta taki lelei ko whahe pureanga, ma tau ki whonuan. Tai maari ai e potungai koe ni, ngahi palani ko whao. Ngahi ko miti. He ngahi are rea ko whai he pureanga, ka ngahi wa tokoni mei muri. He ngahi wharei. Whai ke motu ani, ka ama Eik Minister mo ui, ki ono whakalele. O tauhi e malo e whonuani me COVID tahiwa. O wani he tau e tahe tokoni e ngahi potu ngā oe, kehe o pule anga, unau heni he ahoni. Wea fie e motu ani ke talitali lele ki mou tolu. Kau CEO, kau pule ngā oe, kai ke waharea lele ia whiunga hea ngoe a motu ani ke whae aki ai tai lele ki motolu e paremia. Neo ngai tau tuuta ki taimini, tau fia, tau kei hawe whanua me COVID tahiwa. O kai peke ngalo he pure anga ai langa whanua. Tau heni he polokalama whawhiawhia koe ni, hangi koe lot lelei ne whai he whaiwhekau. Koe langa whanua. Neongo koe konga pene polokalama ke tau mateu ai ke hono tau i COVID tahiwa. Ka koe ai e loloto e uhinga ia o langa koe ni. Koe uhinga koe kahau e whanua. Koe tau tupu. Koe kau ngā ue o kahau. Ngā ue potu ngai mo ui. Koe malu e whanua ke kahau. Koe ngahi langi mama o ia e pule anga koe ni. Ko fia lahi ki whafunga e te Eik Minister mo ui. Tali lelei ki mautolo o Eik kabineti. Kau tak ngā ue. Mālo o bita. Whawhetai e motu ani. Mautak lelei ko whai mai tau tuotai e a koe ni. Kai ke ngā tai kau. Pe tak pewhei tuona. Kau tak ngā ue. Kau mai sekretari pule. E ofiangi whare lotu. Taha ia e ngahi tak lelei. Neongo pe whewhe ma o ngahi lotu. Ka kuia e whawhetai. Kuia hataki o ku. Ne hanga taki e kau ngai whapure ngā. E tau iloi. Ai whetu hau me ha tau iwi. Kuia kuai e whawhetai motu ani. Tai lelei whanau. Kau mai kau ngā oe. Kuia whake tai lelei ma ke hene kau pule nesi. Nau māloloat me patunga mo ui. Ange pe koe ngahi talanoa ko tau whawhanoko koe tau heni a honi. Koe uma oi kakai oi kuhiri. Ka pau nei kai ki nau tolu, nau fua mai ai fihi, whaingataa, oi whanonga, he kai ke tau i heni a honi. Pea koe tau whatongi ai a honi, ke tau whauha whakawai, ke kahau e whanua. Koe o wate tai lelei, e te kimotol katoa, ka tau ange hoko e a whawhiawhia koen. Tau poki he eki, tau manat meri e mai ke ha aho, na tau kau, ono whakawai, ono langa, whanua koen nei tuki langa.
tua whātu. Malo api. Maloa pito, Dr. Sialea Kauola. O kou kole ki ofisa maolunga, ki ngahi pot ngawe, me pot ngawe ki ngahi ngawe lalahe a puleanga, hala toa taufa, ke mea mai mua o whaia whamatala, ki ngawe o tau iheni, ki whakailunga i hono kamata, malo. Tapu moe tō mawhawhi o mea whia o tau lotolotonga. He moe tapu moe kamako o sastupu wano moe whare o au moe ofu. Tapu ma wahen mai pare miaha. Ona Paul Reverend Dr. Pohiwa te one toa. Oe pare mia tonga. Pe whoke kau minista e kabineti. He whatapu ma wahen mai e minista mo ui ko ia ki tau iheni e ahoni. Pe foki he kau ke CEO e mo kau ngau e kone pot ngau e kone. Ka wia me fata mati ke he kau CEO e ngahi pot ngau e pure anga. Ko kore ke ufa malu atu fata kakato ni osfai e tota ana akau ola kau hufanga tu ai pe lot le rei kone fai he kau. E tau ausia honi e premia ko e tau whawhetai beke he eiki. Tau ausia a honi ua ke te tau lau monu, tau lau tāpoa ki he tau inase mo ui. Pa ko kore ke whakakato te beki i whamatala nou beko ni ki he whatongia koni ko ki langa ki koni wa manake tau kamata ia. Pa ko Ko whare koko ni na e hoko anga whare ko ni ko e no whaanga ni o e kaunesi o mai o ako heni mo nau whaifatongia ki ngahi mahaki i he whare mahaki vai ola. Ko e kau ni he whare wholoa upito ko ke iaha mau e ke i he mau rekoti ko ni ofisi ko ke mau ta fukoro taimia ne mau na kamata a whare Pea nea umai e tala noa ki heo no whakalerei ai whareni ke hoko koe taumua koni ko whakaatu he CEO e mo ui koe neke hoko ni koe ki quarantine mai ki hene kau frontline koe i he kau officer frontline. Pea na e si orewa ai pot ngawe i he mau ngawe waofi mo e pongai mo ui ki ono whakalerei o whare. Pea ne iai ai savea me he tim ngawe kone pongai ngawe lalahi ne whakahoko o pehe koe ke malo hi whiunga whare ke te hoko atu. Ai structural kone e whare ione o sia ui ka tuunga o whemau ke to o ia kai whakahoko hanga e whaou ki hene. Te mau Whai rewa e kamata mai rewa ngā ue i he talanga i he ngahi whonga ke he nei alo e ngā ue o talanga i pehe e hoko nia ka e o mai kau ai kau maha ki kau wholau mi muri o mai o quarantine mai ki hen pe alu furi hi olo pe alu o au ko mau final o ni kau mo e pongai mo ui ko no whakahoko ni e kau frontline te na o ma o quarantine i whare koni. Pea e lava beke nau ngawe aki i ngahi ata, i ngahi mea kehe, ai pot ngawe ka pau i he time koni he kage a whie maue. Ko e lahe whare koni ku mita tolua, square. Pea ku funga waka, hake peko mo mea kehe ki whanata ko asu meko i he pena koni u asko. Pea ko ngā wani mau kei lere peho no whenga i whakakato ngā ue ututuni ngā ue ke whareni ke whakakato kai whakahopo ngā ue i wawe taha. Paku whewhawhawhunga e atu e Mr. Reo e mau pat ngā ue pehe ke CEO ne ngō kaki ni heni e whamalola he ke ngahi ku whekau aki ki he tau
Te tak ni ma koni ke whakahoko ai langa koni o whare koni. Taku kapau te tau kau mo e ki he mea kotoa koutu ilo te tau ikuna noa. Ma lotu a what. Whamalolahi atu, halatoa ki he whamatala, mahino, whekawaki ma moe langa koe nuk te uwhai. O ta wau mai ni ke konga mahu inga o e ahoa ia kono tanu pou, o e whale koe ni e hoko, ko a whale whakatotolo whakasae nisi, pe moe nofo anga ke kaulain mua e pot ngau e mo ui. Pe ko whakawhe i atu, ai whakawhe whalanglango e ahoni, eik pare mia o tonga, whai whikau to ke tā, pohiwa tu e ne toa, ke mea mai o whakahoko, ai tan pou o e whale ni. Hame ko ia koe whaha ko ia he MC toke ta ana ka ola koe whawhe ki he eikparemi au tonga mo fufu savolo ki rotan pou o ngā ua koe ni o manake whako iyo pe koe ko raki savolo sima ia toko ni kai ton sikaritari o kabineti o ko whakawhe i atu, ai kau minista, ke mau mea mai o kau i tau katoanga o e ahoni. Lord Nuku ko Egnesta Porisi. Ko Egnesta Panga. Honorable David Alavemau. Egnesta Moui. Honorable Ameria Pamango Pipolotu. Nama Egnesta ko ia leipa mo franga fa económica. Alo, alo. Honorable Tatafu Moaki. Ko Egnesta ke lao mo ngai prisone. Honorable Samuel Kuita Vaipulu. O ko kore atu ke kau tak ngā ue. Dr. Sela kau ola, pamuk mautolu, Dr. Paula Mau, Rosamond. Ke mau mea mai o kau i he tau katoanga o e ahoni. Kau CEO ngai put ngawe. Ko CEO mo ui. Kau ola. Ya sia de kau ola. Malo sekretar. Ko sekretari ki he kabineti Rita Koka. CEO e Meidek Paula Mau. Ko CEO ko ia Takmamata. Shone Moala Mafi. CEO o Savea. O ko whakawhe atu, Rosamond ke kau ngā ue, na anau ngā ue, i api akoanga nesi, ke mau mea mai o kau i he katoanga o e aho. Lata Malu, Siosiane, Ana. I he Facebook a. Fotu ka vai fiafi. Ko kau nesi tutuku eni. Pea ko angi a weekend to bau toa. Ia DJ tu maha foi langi ai kau tahine, ke kau fefine ni. Nau kau i hono taki mai e ama ko ia o e ngau e whanesi he api ko mai o la ai kau whina eiki ko e ni o tui mō mea ma begi ai i e tau bēsi e Facebook a Kone atu whai whikau, halatoa.
Pea moe kaunesi, kotoa pe, o nau mea mai e pale ko e lavnia wakasiwola, mele tupou mapa, he kai te ui tahat ki moutol, whamolmole mo mea mai. Au nesto to pure. Non mi mai che. Malo. Kaunesto tuku ia buena ngahi sa volo i he tanu pou. O tu pe hao e pa Vai konga e mala eni. E holo. Ko ata peia pe tou ka mea ko ia eni o pai e koe ai lingi sima mo e tanu pou. Kore te kaunga e lolotonga, metron, akesa. Mo mea mai ki loto ki e ke whawawave tau ngā awe, malo. Ka toa e kaunesu mo pehena mo i he whare koe ni te mo toi whoki mai ki he whare koe ni, whai mo tō mai ki loto ka tau ngā awe. Dr. Fusi, pule leo leo o e wa aki he ni fo. Sa Wiri Haratanu, koe metuloni. Ibu to ai alorita kupu. Malo fekita. Koia. Ngalia na ho taini. At ko vaiola. To fusi fifita. Kawa tu mo pekita tau moua. Pekita tau moua tu popo ebe. Ngawe ko ya ahari. O ana kaola MC ngawe ko ni ko ngawe lahi ni te waki ke whahau ono langa o e whare ako anga nesi Malolahi atu. Ke palemia, kau mai kau whakawhi i he ngāue o e ahang. O koutou o atu ai whakawhi koe ni ke whawhalanglang o e aho. Whaiwhikau to ke tāpohi watu e ne toa ko e ki palemia o tonga ke mea mai o tō hakoloa ke whailonga i aki ai kātoanga tan pou o e ahoni. Ko whakatapu ki e a whia o tō mawhi o tau lotolotonga. Tapu mai hau e o tonga ki ngi tupo on. Tapu me taini kuini na spau.
Ta foka lot nuku mo e hawe ke whanua. Ta ke mo e ki Minister Lao, prisone. Ona bo Sami Waipul mo e hoi ki Minister Kabineti. Ta foka e ki Minister mo ui. Mo ne potu ngā ue. Mo ne kau ngā ue. Pe foka e whatapu makawahe ki e kau nesi tutuku ma tuatua. Mo lama mai ahoni. Ki whakawhiawhia ki ngā oi koini o kutau whai i ahoni. Matapu ki e whaiwhikau, visa tau fu. Mamo haa taklot. Tapu ki kau taki ngā au e ai purianga. Mo mea heni. Me pe whakatapu ki e kau whakawhia no kotoa. Pea ko kore ke hufanga e talamalu e whanua. Ia tā ke whakamonu o koloa he ahoni. Wikena atu pouto. Ko e tahai aho whakoloa e ni. Ki he pare mia ko tope. He taimi o tau whakahoko ai ha langa whakalakalak. I e potunga e mo ui. Pea kutoe whakawhiawhia hange. E kulolotonga ai tokanga ai ngai whanua la lahi o maamani. Ki nau kakai o mau he COVID tahi wā. O tau whakatawhi mai ki tau tolu. Mo e whakawhetai ki o tō mafi. Ko ui o kei hāpea tonga. Whanua manu ia. Ko ne o tō ake a Sihova. Lolotonga e ngona mai e mawhola e COVID tahi wā. Pea toi whakariri fuang e ngahi. Whakawhotonga, whiriuri wake o COVID-19, ko mounga tāmaki ai ho tau kakai tonga i Amerika, Australia, New Zealand, Fish, Papua New Guinea, e moe kolope, ku tau kei haupe i tongani. Pea koe ngei ai a oe ek minister mo ui, kare ki tā moe potunga e mo ui. E ngāhi whare i to tonu o whapato na mo whare iaki, a mo motua pare mia, mo e pureanga. Neonga u tau kaupe he ngāhi whanua, kei langa, whakalakalaka, i ano whakawhehoana ki me ngāhi whanua kau ngā api, ka oku kei whakipe e ki a e poto whakautoa, ke tau inasiai, ke tau ngāwe aki ai māma kotope, i ano kei whakahoko, mo tau i pau, a langa whanua whakautoa, mo tūroa, a king si house tupo uloaki, o kei puke a fufula, e ha moe off, o mai ke ahon, o tau kei monu i ai, ano kei o mai e ngahi whaunga, i tau mateu mo matatari, ai pore whakamamani lahi, o COVID tahi wā. Koe ahoni, e kou whakawhetai ki e o toa, e kou whakamalo lahi atu, i e lava, a ngāwe lahi, ko tau wausia mai, o tau hoko mai ai ki e tuonga koe ni, ai a ko hono tanu pou e whare whakamanatu o kunsa alote, ki e moi lelei, sainisi, whakatotolo, mo e whekumi, pia mo e kolontini foki, pia ke whakalai ki ai, ai polokalama ako ai kau nesi, mo ngai ako kehe ai potunga e mo ui. O maina foki na e langa e ulaki whare, e tau e ni mango fulu ko hiri, tuk whatonton mai a taha, historiaka. Pia ne kamata aki, koe apinesi, pia loki ako i he fofonga e whare ki mua, e hao mai ki wanoa tahawa, na e lava, o mawahe, ai api ako, ki e whare fōu, kai tuku, e whare koe ni, ki e holoki, mo whai hangau ki ai. Ko e lava ia e vaiwa senturi he tauni. Pea koe ni, ne lava lelei e ngau ki hono whakamonuka o toka pehe manatu. Ka tau tanu pou e whare fo ou he ahon.
I tau ngau e whakataha. Whakataha mai mo whakahawhi a tonga me COVID tahiwa. O ha mahino mai ai mau inga. Ke whakalakalaka ai ako nesi. I tūnga mālungangi. Au whiawhia e pureanga. I langa e whare koe ni. Ai au whakafuafua no whakamole. I e paanga e tāwhitu miliona. Toi whakatontot mai pēa e historia ka pau o ku wahano ki whiala ke matai whika. O tako ku ngari tonu pē lau wikena. Neongo e tau whiawhia koe ni. Ke kei hao koe a tonga ne COVID tāhiwa. O kei lele i matangi pē ai teu ia. Te ria ka humai ai COVID tāhiwa. Kainga, ka whaiwhai ange. Pe taua o ki hao pehe. O ku mahu inga ke tau tokanga e kinga. Tokanga e kina. Aki nau tolu. O ku nau ngā ue. He laine mua. Nau tolu nau tokanga e moi ho tau kakai. Ke nau hao. Ka nau lava whai ho nau whatongi a. Mai toenga e whonua. E whare koen e whauia ke aonga. E ngahi aho toka maarie. Ange koe lolo tonga ni. Pea te aonga whoki o ka hau mai a COVID tāhiwa. Pea mua whahinga whoko tua pē. Ka hau mai COVID tāhiwa pea i liriu lewa e whareni. Koe whare korentini. Mai kau ngau e he laine mua. Pea i ai pē mo ICU. Koe Intensive Care Unit. Pea koe wheituu ke whakoutua whakatu tāmaki. Koe ngā wei au kula. Ka aku whakaiwia ki tau tolu he tau whalala ki he iki. Mea nge koe lawe ua korinto wa hiwa ves walu. Pea aku ma whainoa pē o tua. Ke o atu ke mou whonu mahua hua. He whainga whak ko toa pē. Kauhi ke whiunga ho mou koloa ke kehe. I taimi ko toa pē, mo mea ko toa pē, pēa toi ha mo mea, ke whai aki hanga aue, nerei kehe kehe. Ko whamalo heni ki ngai hoa ngā aue ko toa pē. Au tau. Whawhetai e mau koloa. Talu pē e ku lawei, na e whiunga e project koe ni mo paanga e 1 miliona na e talamai ki ngata ki ai. Koe ahoni ku taha 7 miliona. Tau toe paspasi ki ai. Na e talamai e wholofola kore pia e mau. O kore heni ke 8 minister. Koe ngahi whare ko e sio ki ai. O kai tonu ia mo tau ke kei tuu he whare māku ai ona. Malo koe ospe project koe ni te ai whai kore taha. E whainga maaria koe ni. E whakahoko atu e whanau wako. Le api ako anga nes ko Queen Salote. Ha whakame ite. Kau te kia ke tau hoko atu. O ko whakawhe i atu ai ka kai o e whonua. O ku mea amai ki tau polokalama o e whiawhini. Mo mea amai o huhu malu i COVID tāhiwa. Lolotonga o ku kei whakahoko hi o tau whonua. Lolotonga o tau kei ata mehem whakoutua koe ni kone wesia ho tau mamani. O ku kei tokolahi pēak nau tolo te kai ke huhu malu i. Pea koe kore ke mo mea amai ka tau malu i ki tau tolu. Malu i ho tau ngahi whamiri. Malu isi kau ngā ue koe ni o nau ta utu o sio atu. Koe kau ta alunga o aho ni, ko Selwaia Soakai, Ivy Hapa, Selai Paea, Mona Lisa Lolohea, Elizabeth Havea, Pena e taki mai a ki loto, e Sebastian Waiangina, ko hingoa pe tahana e o mai. Kau whakahapa pe damasi ko ni ono hiwa. Malo. Tako tei o whanoa. Malo.
Malo apito. Famalo lahi atu, e taolunga mali e mo whamawhana watani. Tonu peke mo haka pa mo toki lalo pa mo toki olunga pa mo haka ki ta whaaki he koho mo whare eni. Ko ki mo tolu e aonga ki ai e whare ko eni. Ko ta wa umaen ke whaasinga e tau kātoanga, pia ko whaawhe ia ia e kini sta mo ui, palo fesa, a meria, a whaamanga tupulotu, ke mea mai o whai, a lea whamalo ia, o ngau e kōlawa. Malo. Tapu ki he awhio e o tua mawhi, o gune awhio i he o wau tan pou whakahistoria o e ahoni. Ko e whale ko Queen Charlotte, ki he ako, ki he mo ui, sae nisi,
whakatotolo mo whekumi o whamamanlahi, ma ai ko eni mo i kahau o tonga. Tapu mo i hau o whonua king tupo wono, ko la a o ot wherenite. Tapu mo kuini na naspau. Tapu mo i tama brinis kalauni mo i whare o tupo. Tapu mo i ulutolu. Eik no pere Lord Nuku mo i hou eik o whonua. Tapu mo i eik pare mia o tonga. Honorable Reverend Dr. Pohiva tu Yonetoa. Ko i whakawhalangi o i ahu whakoloani. Tapu mo i eik minista paanga mo i eik kapneti. Vikena o tupo toa. Api ko vai o la. O kore ke u whakamalu i e ngai talawa tap kakato. Hono toka ngai kina mo i ofa mo oni ai hau. Mo i haatu i o tonga ki hono kakai. O ku kei ngā ngātu ko i whakamaunga ia e tatala noa. Pea ihe ahoni ko i visone tau mamao ai la a o tonga kua unga whonua. Kua tau molo molo mui vae ai. Eik pare mia o tonga. O kua whawhonga i atu ai pot ngawe mo ui. Ai whakamalo lahi ke wheitu una ho lau maria lelei ke mea heni o tanu pō. Ai api whakahistoria ko e ni. O fu mahu inga ki he ko e ni. Kai toi hulu atu ene mahu inga ki he kahau o e whonua. O glahi hono whakawhehu ia mai ke whine motu ani. Ko e hao kei hao ai a tonga. Mei he kau matao tao pe o e mo ui whakamaman lahi. Oku iai ai mea makehe. Ai ki whonuani ko i ki whonua ko i ki whoipiriote. Eik pare mia o whanā fotu e ki whoipiriote i he kolope mo i Pacific sau te. Lolotonga ai mahaki whakaauha. Ko hono ui ngā ko i tākanga ai whohe ai wheitu una. Ko i timi pe e taha. Mo i toko taha kilu o tonga. Hiri eni hatau e taha mo i mahina i hongo fulu. Mei tau e ua. Kei hao pe ai ki whoipiri o te. I kai ke ia i ha wesia. I kai ke ia i ha pekia. I he Pacific sau te. O glaka hake i he toko taha kilu tupu. Kua wesia. Pea pekia e taha awhi o nonge au tupu. O mai pe ai whai whekau ke pare mia i he taimi o mahak whaauha. Ko e tau kei mo e toa he ko waha i whewheka. Pea lototo mo ofa whonua. Pea pikitai ki he tau whatunga mo tu a whakatuputupu langi. Ai uruak whaa ko e tuk whonua ki langi. I pō wono, wawau lahi. O ku e sia ho tau kakai si tuk waka i tu apure anga. Ka koe whai tūtūnia e pare mia fungani ake ai ofa. Pea kohono loto ia ki he kahau. I he tākanga e tau whohe ke au sia e tau vaccination coverage. Ke whoki mai i he wawetaha a ho tau kāinga me tu apure anga. Ek pare mia kua lere a kii ai polokalama huhu malu i. O au ki he tau potutaha i tongani katoa ko ongo niua. Tā ke kina i ngā we e Dr. Reynold o whanoa Sister Afo, ka umaai CEO. Inu e fisi e nā ua kehe ke a usia ai tau mua au whei mau e wheitu ona. Ke oua nā li e kina hataha. Pea ihe ahoni, ko tahine princesi, Her Royal Highness Princess Latu Fuibeka, mei Australia o kune poupoua ai pot ngai mo ui, ki he huhu malui o to utupu. Ko e tahi moana o i mahak whakaauha. Pea lere whakataha pe mo i langa whakalakalaka. Ok mo oni ai lea o kutaka. Ok ikai aunga hataha nai pele. Aunga pe ai tau kei. Ko e eik minista pa anga ia mo i kapneti. Ok monu ia a ohonua mo i funga whonua.
ko e langa whakalaka i e ngahi kolo. A o ki he ongo niwa. Pea le vai, le lei, ai paanga, ke he peke lusia ki taulanga. Ai whanonga ai ki fo i piri o te, i he tahi hou, o e ko vitahiwa. Na aku lere atu i wawao lahi, ki e holo, na e langa mai ho eik whawhine. Pea na aku fia he mātā tonu, ai fia ai ho eik whawhine, i he lālanga, i he holo, alo i talau. Kai pehe e foki ki hono whakahoko o i whamalohi sino, i he holo ko ia o matangi ake, na e whonu pe hake ki tua, eik nista paanga, pa mo eik paremia. Eik paremia, na maulere atu ke luwa atu ai huhu malu i ki he ongo niwa. Na aku ki ongo i li e kina, ko hono ui ngana i kei keu lava atu whakataha, pe mo e minista ko ia, o minista ngahi ngāwe whakalotu whonua. Kana aku lava atu pe mo e CEO mo e kutimi. Kana aku fia au pito, he maua atu ki niwa top tapu. Kua me ai a ulutolu no pere nuku, ka umaa no pere fia la kepa. Koe pou turiki mo e makatuu feka. Pou ki he potungai mo ui, i hono luwa atu e huhumalu i he ono hongo niwa. Pea koe ai fia, koe teu ke me atu ai feitu una, mo i lotu au kai ki he hongo niwa. O kou whamalo lahi ke CEO o e moi, kai umaa e Deputy CEO halatoa tāufa. Kai umaa kau CEO kotoa pe Chief Secretary and Secretary to Cabinet, kai umaa CEO Ma'u Rosamond Bing, mo CEO e Customs, mo kau taki ngā ue kotoa pe ai pure anga, i ho mo pou, mo kā te kina, ai ngahi waha wholau, ko tau wholau mai ai pe mo potungai mo ui, i he taim whaingata a koe ni. Koe whare koe ni, e malawa ke tau ngau e aki i e taimi o e whaingata a, ki e nofo kolontini ai kau frontliner ka umaa foki, ai tau kau patient o ave whakawhare mahaki ki e ngai pure anga mori. Kai ke ngata pe ai e malawa ia ke hoko ko hawoti ki e tau whanau, o ka pau e to ai ko vitahiwa i o tau whare mahaki ko vaiola. Kai ke ngata pe ai e hoko eni ko hawheituu, ko e whakalahi ki o tau whare mahaki ko vaiola, na iai ha taimi uki ai ha mass injuries, beko ha mass casualties i o tau ki whonua ko tonga. I kai ke ngata pe whoki ai, ka uki ai tokanga e kina makehe, i he apiako ko e ni ke International Standards University Education System. Ke ako ai kau polofesnale ki he mo uilelei i he ngai tapa keke. I he tuu whamaman lahi ki he kahau, o kiai ai tono no i he 1 miliona ai kau nes mo kau midwife e fie mau i he kahau. Pe e malawa ini ke tau, ako i tongani whakatu apureanga e tau kau ngāue, pe a malawa ke nau ngāue i tu apureanga, pe a whāliunga ai ngahi paanga remittances, ke tokoni ke ngai whāmiri, tokoni ke pureanga i he kahau. I kai ke ngata whoki ai e paremia, ka koe whaunga fo o whakamaman lahi kua pau ke ausia he apiako ke ne hoko ko hawa a whekumi mo hawa a whakatotolo. Koe golden standard year for university at international standards and recognition. Pa wiai ai whakamalo lahi ki he whengawe aki kotoa pe kua whakahoko e Dr. Ana Akauola. Pea mo associate, pea mo Professor Gemma Victory, koe Professor in Medicine i University o Sene. O kune tā ke kina ngai whakatotolo, whamaman lahi whakahoko i University, whekau aki mo i whakautua o e mafu. O whengawe aki whakataha pea mo Honourable Louise Waterhouse, kai umaa ai ofisi o talawhikau lahi a tonga ki Australia. Koe taha eni haka veinga mau inga au pito, e malawa ke tau whakahoko ha whakatotolo locally i tongani, pea malawa ke tau whengawe aki whakataha,
pea moho tau ngai hoa ngā ue ki tu apure anga. Koe whainga maari e whogien e pare mia ki e tau kau school leavers ok i he lau wawhe, ok nau nofo mai mei he ako, ok si isi ai ngai whainga maari e ki hangahi ako. At university level, ke nau lava ki ai ki fisi, ka te tau lava o whakahoko ai ngai ako koe ni i o tau ki whonuan. O go wha mālo lahi ki a lo tangi o wau nuko nuka, kau mai CEO o pot ngai mo ui, Dr. Siare a kau ola, kau head of divisions, head of sections, kau toke tāma tau tau, kau nesi ka o maa, ai kau ngā ue i administration and corporate. Koe kau staff ai pot ngau mo ui, o laka hake he toko tahawhi. Kai o maa ai kau pure ako mālolo, kau nesi mālolo, moi kau hiva, pe moi apiako ko Queensalote. O go wha mālo atu i he ola lerei o ahoni. Eik pare mia o tonga ka umaai ho ik kap neti, ho ik wharearea ka o go whakahoko atu ai tala monu ki a tek mo tolu i e whiri whafafonga wharearea ola pe mo mohu tāpu e kina ke hanga mai i he kahauna. Levelewa whaoa o go tua o whātu. Whamalo atu e minista i le am whamawhana i whiawhini. Malo e taklele i tau kei hawai i e COVID-19. Malo mo e tak mua i e kumi ngai whainga maarie ke whaia e ngahi langa ngā ue o hange ko ia o tau i heni ai he honi. O kou kore whamore more atu ka te ngā ue aki ai whainga maarie pe te mo o mai ke te au hafo i maika ke whaia i a koreni. Te kai ke tau whaosi o kou toi tau atu ai kore ki kakai e whanua, mo mea mai o huhu malui. O ku kei iai e toko tahamano tolu a whetupu o ki nau tolu koe kakai e whanua, ku tonu ke mou o huhu malui, kau te ki ai ke mou lava mai o whaia mo huhu malui. Pe sete ne wataha o kakai e whanua, pe nau kei toko lahi pe, he koe huhu malui tene whakasisi a bukela lahi, pia moe mate o ka umai vai lasi o COVID-19 ke tau whonuan. O ko kore heni ke tangata ik whaiwhikau visa tau fui ke mea mai o whaosi a tau polokalama a ke ai lotu. Ia hire a keresi o ko kore ki kau hiva kau nesi ke nau whai mai e whaswhawhonua malo. Ke tau rotu. O toa mafi. Kua tau e langi. Kua tuki ai whakailonga o e kamataanga i ngā weni. Kua tanupo e pare mea o tonga. Molot nuku. Ai whare. Mo i lereisa e nisi. Whatotolo mo e whekumi. Mo e kolontini. Mau mo moi atua. Ai toe ngai hoko atua i ngā weni. He kua kamata i ho tau kupu. Hoko atua he ngahi lau i nima. Kua ke whake ange ai poto. Ke nau whai ai ngā weni. Pea ko e keresi ai eiki ko sisu kaisi. Moi o whai o toa, moi wheo he lau maari e maoni oni. Ke ia tik tau tolu ko toa bea o tai ngata. Emeni.
Pe ko e kakato ia ai programa ko ia e Hawani. Pe ko ia ne tau kau whataha mai ai. Ko hono tanu po weni ai ngā ue ki hono langa o e whare ako fo au mai ako anga nesi ko kunsalo te. Whare tatau ai pe u whahoko ai ai ngahi whekumi whawhai to o pe mo kolontini. Ok, ko e programa ia me he tuanga mo tu ape ko ia ne ia ai ako anga nesi mo tu a ka ko ni ku holokia ka fai ngā o kon kono langa fo o e whare ako fo o. Eke he koe tanu pou le whahoko ia e he pare mia o tonga anu pou pohiwa tuene toa pia pe he foki ki he hoe ki minista ko ia e kabineti e ka tu ki ai pe mo e ka usi o ko ia ngai pot nga wene na wi heni he programa pe foki e si nga he fa e ko nga he kui ka ko ka unesi tutuku ki na utolo me heni me he fu fatongia ko ia he pot nga mo o ko ke hatai mia te tau fasisi ia e mahu inga o fu fatongia kon fa ko ka unesi i ko tau fonwani ko ba do Tokyo e nga we i he uma ka to ta ka ko na to ko ni ofi eni ai nga we ko ni fa ko e he ka nesi ai ke we amana ki ne alta kre te programa e ko ia ne me ka e premia fa wo fu ko to ko ni ko eni ki nga we ko ni ko ta fitu mriona ape e fa ia ke nga we ko ni no langa e fa le fo ko ni we ta mo no ta programa ki ne ho ko le to au ka ne osi ai ngā weni. Ka koe whatongia ia mei he api ko Maiola, mei he tau besi ko ia he Facebooka, ko e fua whatongia ko Tupaurea, e pe whoki kia Aripate ki Sina Junior, mei he tau letio, isi ate tana tohu i kau kanonga taa tau whoki e ki he studio.